Подписаться кнопкасын басып, жана ошондой эле жанындагы коңгуроону басып, элге кызмат кылууга салымыңызды кошуңуз. Assalamu alaikum, Yusuf Gezin каттоолчулар жана көрөрмандары. Бүгүн биз Кушап мал базарынын жылкы бие аттарын кулундарын басып өтөкчүбүз. Кушапта жылкы бие азыраак келген үчүн аралаш тарта беребиз. Биз менен болуңуздар, лайк басып колдоп. Бүгүн ушулай 2020-жыл 14-март анда эмесе кеттик. Ат канча экен ака? 100. Жашчы анчасы? 3 асыят 100 000 сом. Базар канча сурап атат? Примерно. Şu arzan kança aka? 80'e çıktı. 70. 70 naturalinde oldu atken ait bir atatesi. Ulağı var o. İşçi. İş. İşin var ki. At kança aka? 130 000 so'mda men turadi, men ko'rib o'tganlarda ele. Jasichi? 4 tasi uloq. Uloq yur garantiya ekan, 4 tasi. Bozor qancha so'rab o'tadi? Bozor so'yaylik. Ayoy suluvat ekan. At kança ekan aka? 120 jashchi. 4 tasi 120 000 so'm. Uloq uyur. Uloq uyurdan garantiya berib o'tadi. Bozor qancha so'rab o'tadi? 80. 80 000 so'm so'rayaptir. At kança ekan aka? 250. Bozor qancha so'rab o'tadi? Qancha? 170. 170 so'm so'rayapti. Jashchi? Жаңасы uloq barmi? Uloq бар. Qanday parada? Ha? Parada satın ne aka? Mana para isteydi. Karabayır emas mi? Karabayır ekan. Klichkasi raketa. Bir oyoq uzun ot ekan. Avo at qancha? Qancha? 70 000 so'm jashchi. Sangasi bozor so'radi? Qancha so'radi? 65. Uloqqa chavolgan? Uloqqa chavolgan at. Başta erkek at tartat alan urg'achilar tartamiz. At qancha ekan aka? 80 000. 80. Bozor qancha so'rab o'tadi? Bozor so'yaylik. Jashi? Jashi? Jashi 4 tasi 5 mi oldu hocam? Jazg'a 5 mi? Jazg'a 5. Uloq. Uloq bormi? Uloq bor o'tadi. Uloq yuri bardig bar ekan. Ko'ga tartib ko'raylik. 45 mi? At qancha ekan aka? 120 da o'tadi. 120 jashchi. Ekasiyat 120 000 so'm. Bozor qancha so'rab o'tadi? Qancha so'radi? Примерно ayting. 100 ga chiqdi. 100 ga chiqibdir. Uloqqa uyurga. Uloq uyuri bardig'i bor.
Там жөндүрүп алган экен, ойноп турат батан бери. Ооба, беби. Канчада отасыз? 100 канчаны туган? 500. Аз бозбу? 60. Базар канча сурап атат? 75. 71 миң сом. Пул канча? Жашы не bunun? Keltatay. Bozor qancha so'radi? 60-65. O'z qancha dedingiz? 100. Qanday parada? Jo'nagaylar. 1000 gibi? Yo'q. 1000 emas. Sizga ham kaltatay baba? Bushti qancha? 55. 55 ming. Bozor qancha so'radi? Hozir 50 ming so'radi. Hozir 50 ming so'm so'rayaptir. Mo kaltataylar unandar qanchadan? 45 dan so'radi. Uni 45 dan so'rayaptir. O'z qanchada odasiz? 50 ming dedim ben. 50 ming. Urg'achi erkakmi? Erkak. Uchadang. Ama içeride erkak. O'z ming turgancha? Bir turan 70 ming bu. 70 ming qanchasi? 3 asy. 3 asy. Rabochat bu? Ya işte. Rabochat ekan. Ne var gibi olarak ya? 5 mi? Yok. Kaça dodas? Nasıl? Sizdeki öyle kodayım. 60 mingden mi? Kaça sonra ver işte. Kaça ver işte pazar? Veriyorlar. Примерно. Melkiyeti. Elektriyeti. Nark. Ne kaç? Şu nark. Belki 50 ming. O 52 ming, 57 ming so'm. Siz qanchada odasiz? Ne oldu? Qulun mu bu? Bu kunan buladı. Unan mı? Jaza unan mı? Yazına kunan. Yaz geldi de kunandı. Pulu qancha? Pulu 50 ming kemi vardı odan. 50 ming kemi var. Qancha berishdilar? Özler 40'a gelmeyip toxtadı. 40'a yetkilip to'xtadi deb o'tadi. Ne sen de keskavardansın mı? Men Universal Gage'dem. Nerede var? Oldu. Qancha oldu? Topla mı? Na qulunu. Satılab. Satılab qancha? 33 yılgaç. 33 urg'achi. Bozor qancha berdi? 27. 27 ming so'm. Bo'ldi, siz tatdan qo'rqmanglar. Jash ne? Kunan. Kunan. Bozor qancha berdi? Pazar 35 berdi. 35? Azroq az. O'z qancha dodasiz? 40 ming so'm deyaptir. Bundan baba? Ne? Jaza unan. Na qulun bu. Kulun. Qancha dodasizda jaza unanda? 50. 50 ming so'm. Bozor qancha so'radi? Bozor qancha so'radi? Azar her kul sürüyordu. Примерно 40 sürüyordu. 37 sürüyordu. 40 ming so'm, 37 ming so'm so'radi deydi. O'rtadag'inchi? Ortadağı dağış. O'shalar bor. Va qo'lunchanda. 25 sürüyordu. 25 lira siz 30 da o'tasiz. Urg'achi? Uchating. Qaysi ko? Mo'g'ul ekan, erkak ekan.
Моолурга жугулун. Мына экран титиреп кетсе кечирим сурайын, басканда титиреп кетет. Спортқа қойылған ақшалар! Чоң ұтыштар! Тез арада төлемдер! Ишенимді букмекер!